Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Naglibas ni Lindon ket ano pen dagiti buyot ni Mr. Fortesa. Nako na tilakay nga apay asaan da payla na parmek ket agmaymaysa. Mas daw ni Doña Dolores no apay akaslawan ang yaman na amatay ni Lindon. Insungbat met ni Mr. Fortesa asaan na aputot ni Lindon. Inlawlawag na no kasano nga inalada idi ni Lindon iti balay ni Aguila. Iti sa balay bangir, agsagsaga naman ni Ruben amakirangat. Imbilin nila kay Ignas nga aganad da ito'y tasaan asinsinan dagiti kabusor na. Nagpanunot ni Ruben, no kasano amarpuugan dagiti kabusor na. Kabayatan na. Agmay-maysa ni Unyol iti pagrarangatan da. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo Anapaul 1. Tugot! Tinapalabas. Saan ko man maban pa ni Boss Lindon? Tapno sana may sagbag. Nagturugin dagiti kakadwa kita yan. Agpak niya akon. Apay ko mamakipindal tugak ngay. Ha? Granada tigimlong. Natayang katan ni Boss Lindon. Ha? Awan mo tanti mangagkuara ni pagtipaltog. Pasensya kan Boss Lindon. Saan ka na matulungan? Tamang ano siyak matipatayan dagiti kakatuak. Kabalat pa'y tilumaban. Ngaway nakapsot ako na. At nanagaw ko ang granada ti kabusor. Isujay pinabatak ko itay. Manmanudalangan na nabati. Panagkunaka. Nawaya akong ngaglibas. Sipot kayo na iba, kakaba. Nalabit adagitalangan tinabat-bati ang kabusor ko. Ibus ko kada kayon tibala. Natay kayo aminin. Naututi sugat ititakayag ko. Ngam ikagumak ti umadayo. Awanen ti sumungsungbat iti awag ko. Nalabit anatay aminen dagiti taog. Anya? Sa nga pulo dagiti inawagak, ngam awanen ti agsungbat kadakwada. Kaya tasawan day ta natay daminen. No kasta, si bibiyag pailaang dayjay alinton. Wen hani, isungag sagana tayo iti posible ang mapasabak. Anya? Adan dugon daw ang agparang kanyag ni Lindon. Kat barsenak. Di na kumabaybayan, honey. Mabutang akong agbaybaysa. Di ka baybayan, hani. Agtalinaid ka lang iti abay ko. Awagak ni General Barbosa, itamat lang. Kasta kayang tinapasamak, Mr. Fortesa. Wen, General. Natay amin dagiti boyot ko. Namnama akong di kasta mapasamak. Lumaban ni Lindon. Gapo iti panang pasakit mo kunkuhana. Mr. Fortesa, nalipatam sa naputot ni Aguila dayjay. At dalata iti dara nati man nakigubat. Nakadlaw lang ni Lindon iti posible nga ramidag kankwana. Iswa naglibas. Aniya. Pinabantayak kadagiti boyot ko. Tapno saan armwar. Ngam naglibas lata. Iswa binilin ko lang ang dagiti taok apatayan dan ni Lindon. Nagtanang ka kuma. No panggap mumutla patay ni Lindon. Inalam la ko iti simple abanag. Anya? Babalin mo patayan iti mismo pagtangam. Basta di kag tagtagari. Tapno sana makanlaw. General. Pinarigat mo iti kastaunay ni Lindon. Iso aday jay. Nagpanunot. No apay ngay naramid mo kankwa na ti kasta. No anya ti pampanunutom ita. Amangan. No isunto ti mapasamak. Palsen na ka ti anak ni Aguila.
Tuadan ton nga anak ti Agila nga agbalin akabusor mo. Rimwar ni Tata Ignas. Sa dino ti papanan na, Ante Ansing? Kwa, mapan ka no iti gayim na. Kasta ka di? Wen ka anakan. Kailiw na ka naman na makita di gayim na. Kanayon arumwar ni Tata Ignas. Rabi imot no sumangpat. Busy nga min, Diana. Diyay kumalatan lugan ko ti inaramat na arimwar Adamot tayo araramatan na motorsiklo. Iso ti serbis na. Sa bagay. Ay, mapantaman kit di dya kusina, tama bisinak. Nakaluto lakit din ni Celia iti merienda. Amuyumutan ni Ignas, no makalagip, rumwarlatan. Apay, saan ka dia nagpakadakan ka, Celia? Nagpakada man ang ansing. Kinunana mapanlaang iti ayang tigayim na. Sana bale, tagawid matla ang day dyan no rabii. Ha? Kasano nga mong arabiin ton nga agawid manang ansing? Sana ya nga iso tararamiden na. Rabii no agawid. Sa bagay. Sige, inasar mo dyan merienda, tamangan tayon, Celia. Wan manang. Saan nga mo nilindon na may salaeng ngampon? Iso at di na maaramid timang patay kanyak. Di mo may bagadaita. Saan mo pinakitaan itinasaya at nilindon? Ubing pailaeng. Pinarigat mo ni Tidanog. Gapoy di dayta. Sumken iti isip na nga mga nusan mong anak. Anya? Nasirib ni Lindon. Mga nagay ay ayam itan iti panunot na. Nga mga nusan mo aputot. Ngamin, kabalam nga ipapatay ka dagiti buyot mo. Agayam ta, Mr. Fortesa. Adon nakalukuan tinaramid da. Ngam, apay, nga itakala nga pimaltos. Anya ti kayat maasawan? Maaramat mo kumapay anaimbag ni Lindon. Ngam gaputa pinasakitam. Kimayakay, kat naglibas mayan. Iso nga urayan tayo langen, ti posible mapasamak. Mr. Fortesa. Onyol, ayan dagiti kakaduam. Apay asikalang tinagbati. Doña Dolores, naske na makasaritak ni Big Boss. Iso ngay mayak dito mansyon. Adda iti silid na nga ginina na. Ibagamon kanyak ti bagam kumakan ko na. Anya ti plano na itang aramitan. Natay amin dagiti kakadwak alimaban kinilindon. Anya. Oray di sniper ang bantay kan ko ana. Natay damutan. Anya. Nasiglat madayalin doon, Doña Dolores. Nagrigat apatayan. Amom ka din no sa dino tinagturungan day chay alindon. Diyak mo, Doña Dolores. Basta nakalibas. Anya. Ado dagiti natay kakadwak. Iso kasapulan may tikanayunan niya agbantay diti mansyon niyo, Doña Dolores. Ala, siya kun ti mangibagaday takin ni Hani. Nasken amanayunan kayo dito ay ngagbantay. Di ka o nayagdandanag. Umayin dito'y dagiti dumabuyot ko. Madanaganak lang amin. Gaputaman manulangan dagiti nakabantay iti gate. Punasam tinalabas sa panagdandanag mo. Mabuting laki di no asino man timang raot dito'y. Honey. Nabibilag nga armas ti adalitoy, honey. At dapay bulletproof alugan ko. Nay maglakit din tanda ka amang protector kanyak, honey. Honey, kabailagmat ka ti lumaban, no kayat ko. Ngam apay nga ramidag da ita, kat nagadumat dagiti buyot ko. Saan nyagbalin dagiti kabusor ko? Doña Dolores! Apay, Onyol. Apay nga taan na ulpit ni Big Boss. Kini Boss Lindon.
Kabailan na nga ipapatay ti mismo nga anak na. Apay makibibiyang ka, unyol. Ha? Tiket di pa nagbantay yo ti asikaswam. Saan kat ati makibiyang? Mas daawak lang amin, Doña Dolores. Kanayo na bugbugin ni Big Boss ti anak na. Nawanan tinasayat nga bagam. Pumanaw kan. Nakakaasimot ni Boss Linton, Doña Dolores. Kanayo na mapariga. Saan ka na dagulit? Naglabid ka kasarsarita? Nakita ngamin no kasalunugod. Anay ko! Sinipat na kumatan, Doña Dolores. Kaputa dagulit ka. Anay ko. Pagsarsar dengan ka lang arudan nga agsao. Ngam ituloy mo lata. Ala, pumanaw kan dito isangok. Panaw! Kakapsuta ka talagan. Sa nabali, nasidig ako ni Tihigit ti Karsada. Sabay lang ko ma. Tada tumulong ka niya. Sakpay kaya't ti matay. Ado pa'y tinaskan nga ramidag. Kaya't ko pa'y nga amuhan. Nuapay akabalanak nga ipapatayin ni Papa. Dakas ti ugali na. Isutin ang isuro kanyak ngagpalinak at takas. Maulaw ako na. Diyak kabalanan ti magnay tayo. Maulaw ako na. Auntie Ansing, Apay ka di, Diana. kaya't ko lati makisarsarita kan ka. Anya ti bagam, Diana. Auntie, adang agpaiso kinabak nang ko. Ngam, apay akasla adda kurang. Ha? Kasla saan pay laan na anay tiragsak amarikrik na. Ay, kaputa pampanunutam ni Ruben, Diana. Auntie, Mariknam to ti pudpud no aragsak no nagkalaysa kayon kan ni Ruben. mapasamak pay nga taday ta akalaysa. Apay kit din na saan, Diana? Wanted ni Ruben. Saan kami anawaya? Gaputaan ano pan dagiti pan nakabagi ti lintag. Awan bahasol ni Ruben, Diana. Biktima lang iti kilwalintag. Nagitipudpud no ag kriminal, isuda, tinawaya. At apag ka ni mamam tinang ikabil iti syabu iti lugan ni Ruben. Nabayhagan na jak nakita ni mama. Awan mo ti damag tayo kan kuana. Di mon sa pulan ni mamam, Diana. Pasig mo't lariribok dararamidan na ka. Auntie, Pagkalmaam lang tiriknam. Maurnos tumot laang ti amin. Kuna ni Onyol, napuntaan ti takyag ni Lindon. Iso asaan mo't laeng agpaot. Matay tumat laeng. Good. Maragsak na kiti dayta, honey. Saan na makaadayo ni Lindon iti naglamangan na? Gapo, tagsaysayasay ti dara na. Aging gangag kapsot. Matay kumanday jay nga ayok. Awanan ti rumbaga pagdanagan pa, honey. Matay day Lindon iti kabakiran. Manipod ita. Panunutakon anatayan ni Lindon. Sanan amang riribok pa'y. Wen, honey. Awanan ti mangibagakin ni Diana, asyak tinang patay iti amana. Agragukan, honey. Awanan di pagbutbut ngam. Wan, honey. Kastoy lagayam ti paggibusan ti biyag ni Lindon. Insagmak na laeng tibiyag na. Binilin ko mata na sa narumrumwar. Ngam, inaramid na matlata. Gongguna na. Rombang kan kuha na ti matay. Kaya't asawan na ita.
Siya klangan, ti pangipayam iti oras mo, honey. Husto ti ko na ni manang ansing, senyorita. Saan nga agnanayon ang nariribok ti biyag tayo? Ada kaasi ti Diyos. Wen, manang salya. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Urayik ang maornos ti amin. Ilaban ko ti ayan-ayat mi kan ni Ruben. Kasta ti aramidam, senyorita. Agbalin ka natibkar. Labanam da di alindon. Isulaang mo ti manglaplapod iti ayan-ayat siyo kon ni Ruben? Dinadaol ni Lindon tinapintas a relasyon mi kan ni Ruben. Saan akong apaatiw kan kuana ita? Tumulungak amang resolba iti parikot. Amok nga aramidan ni Ruben ti amin para iti masakbayan mi. Nakapanglimlim mo ak. Saan ka basta may lasin dagiti pulis nga da iti aglawlaw. Manungal daw ti panagpaliw ko. Yung jak matsambahan dagiti kabusor. Mapaanak iti nakakitak, idi ka dagiti buyot ni Lindon, agkatang-katang. Da Mr. Fortesa kan General ti kahit ba makita. Sana kagsayang iti ka nito. Oh, di lalaki ang naggapoy di ospital. May lasin ko na jay. Karting-artimag na. Kunakon kahit buyot ni Lindon dayta. Andaytan, agsubliman na dito ospital na naggapuan na. Anya ter aramidan na dita. Sana magpadlaw. Surutag apaman ang makaunag iti ospital. Dayjay, nagsardeng iti entrance. Kat tumalangkyaw. Kasta nagpaliiw pa iti aglawlaw. Imunagan. Karteng akmet asurutan. Tapno maamuak no niya ti aramidan na dito ospital. Anya ti maduktalan ni Ruben, iti ospital. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.